Ya anunciar al alcalde Maria Isabel Climoco na último porción del su inaugural speech en antes aga kaya man issue ele con el Ejecutivo Orden BC-188 que tamanda con el mga oficiales y empleado del gobierno local y mga personajes del diferentes law enforcement agency asignaw aquí na syudad tomabaho na mandatory random drug testing. Un manera según para intensificar con el campaña contra droga prohibido y necesita principia na mga oficiales y empleado del gobierno local. El BC-188 is an executive order for mandatory random drug test subject to law because we want to really implement that all of our persons in uniform serving Zamboanga City, from the police to the military and even the Coast Guard and local government officials, local government employees undertake the mandatory drug test. Efectivo día ya principio el mandatory random drug test donde mucho del mga empleado del gobierno local el voluntariamente ya somete con la cuerpo para mandaman drug test. Después de la inauguración del mga nuevo elegido oficiales del ciudad en Antesaga na City Hall, ya manda también el alcalde man drug test junto con otro mga oficiales del gobierno local. We have to intensify this program because we have around 500,000 pesos budget and another 1.5 that was newly approved. For years, hindi sa toka con sen. And we are really seriously undertaking this drug abuse prevention program. But yesterday, the police came to me kay chene mga barangay di atun takondo si el apelo con el mga drug dependents to come out and have a voluntary surrender program. So Dr. Agbulos will take care of a program donde aquellos que man surrender, man undertake kanila documents, LPNP, and then the city government will see what form of rehabilitation and livelihood to be given to them. So we hope mas manada pa kin man sakal drug testing, especially mga alto oficial. Debe kita man lead by example. El Oficina del Salud y PIDEA ang mo el encargao na kondukta del drug test. Según con el doktor del ciudad, Rodelin Agbulos, tiene sila kompleto mga testing kit para na drug test. Puera día ay conduci también según sila surprise drug test na diferentes mga oficina del gobierno lokal. And in line with this, el Oficina de Salud was designated to do the assessment and of course a laboratory examination del aton mga empleyado del City Hall, and this also would go in coordination with the PNP Crime Lab and the PIDEA, no? In fact, right now, Chenia kita ongoing random drug testing na City Hall, and we are asking el diaton mga empleyado, diaton mga department heads to send their employees right now for a random testing. And after the random testing, el diaton gobierno lokal, all employees will be subjected for a mandatory drug testing. Asigun pa kung Agbulos, mas de miles el esperanzao tomabaho na drug test. Tapos sigun sila sabe inmediatamente con el resulta de Si tiene sigun mga positibo resulta ay imbia sila con el specimen para na Manila para man examen otra vez. Yasa también claro si Agbulos kay hindi verdad na perde el substance del droga na cuerpo del unhente por medio lang de tomar leche. Yabla también si Agbulos kay libre lang el test keta kondusi sila aura. Immediately pwede kita sabi result, and because this is just a kit na tablakan kita, if the result turns out to be positive from the testing kit, the specimen will be sent to Manila for confirmatory. So quiere decir kita ano lang pa evaluation and initial analysis. Si positive envía que el result na Manila. Mientras tanto, y asegura al alcalde que hay enfrenta castigo el quien man ay sale positivo na drug test siguiendo con el civil service ruling. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga.